Kanyang laki din! Gumatang kay ti tricycle? Saan? Ano ako mati tricycle? Aday laklakom? Dami na. Ilakla ko da kanu di tricycle da. Kunakmat, asino kumangay ti gumatang di ta tricycle da kat nakadadaan mo ten kan karag-karag. Awan ati mayat agumatang. Ibagbagak nga rod nga ilako dalaangan ijay junk shop. Sobra ka mo, no junk shop. Ay, ala, kumitkita ni Mina. Nangagnan samot ten titungtungan ta. Lakit di ah. Sika ngamin, nagpig sa tingiwat mo. Ay nalakay, pag-iistoryaan da tayo man ng ditarwar. Asino da kita? Ni manang joy kan manang sitang ah. Anya tis istoryahan da man ay. Dayta kanu tricycle mo akarag-karag. Nasaysayat kanu no ila ko ijay junk shop. Oo, dayta na pa nang ibababa da kada tayo. Ay, saan la dayta ah? Ado pa'y dagiti mangmangag ko nga istoryaan na. Bayan lang ba rin? Untun masabat mo, kastoy ti bagam. Anya? Pagbanikas ka, sa may baga. Umapal kay laeng, kunam. Maaramid ko ayamot dayta. Apikid din asaan? Naglakalaang may. Oh, tuladan na, tagbanikas ka. Di nakman angawan akasta. Madingami na talaga dyan ang ko nga istoryaan ni manang joy. Agpatinggadan to mo lang. Mauma da. Basta laglagi po mdi imbagakken ka. Umapal dala da kita. Yay, umasidag ka man dito itandaman damagakken ka. Anya day tatatang? Kunak man nun alpasin ti kontrata nila kay Muja Brown. Wa? Nun alpas ti kontrata na. Eh di rumbang gagawin ko man. Saan pa'y analpas ti kontrata na, tatang? Nagbayagan na nagtrabaho dyan, bro. Eh, kano ay di pimanaw. Hay, saan man atila damdamagin nyo? Mas dawa nga raw. Hay, no di na kaya ti agaway ti saan lang. Da, apay nagsangit ka. Apay da makapasangit iti naibaga ka na ka. Paray, adaman lang yung damagaking ka. Anyo dito pare? Apay, ilakla ko maya dahil ito tricycle mang. Nagkunamat kan ka nga. Isubutin na damag ko paray. Nailakok di awang magpagpasada ko na pare. Isungar na mas daawag paray. Dahito, iti pangalalaan mi iti pagbibiyag mi pare. Ay, ni Joyce atin nakangagak paray. Radya babae, nalaing agaramid iti istorya. Mas dawa nga raw. Ilakong kide, kat nagaraw ti pasaheros mang. Una, nagado ti sukik ngaglaklako iti palengke. Dagiti teachers pa nga itultulod kaw. Pasaray arkilapay ti pamayanda. Una, ta amuda ngamin na nasingpit ka driver paray. Nagiti ngamin kakadwa tayo at tricycle driver. Kit gundawayan da mo, nagiti pasaheros. Nagngina ti singir da paray. Apay nga tayo, akas jay daya babae. Kasano, pitsan, ba't ka na nag-awawid nila kayo na? Ni, ay wala niya. Apay, mano atawunan iti abrob? Tidamag dito yung lugar tayo. Agdan sa kanu babae na, yabraw. Iso asaanin nga nag-awawid paray. Sinayang na ti pamilya na pare. Iso akasta ni Joy. Dakkel ti apal na kada kayo, kinimisis mo. Tanaragsak ti pamilya yaw paray. Dagita kanong ngamin ti tattao asaan anaragsak ti biyag na. Perdian da ti biyag ti karuba da. Pod daw, dahil takunan paray. Saan ka man na sumursurot kin makikuyukuyog iti dayja, Joy? Kaapay. Apay, di mo ay madlaw naglay nga mang perdi iti pada na tao. Kaya mo, tamaakaran ka iti kasta nga ugalay. Wan nga rod, kaslamadlaw ko amak akaranak iti saan anasayaat nga ugali na. Iso nga rod asar de nga mo, di sumursurot kin kwa na. Kasano? Kat umasidagmat ngamin kanya. Ay, kit adaywam ah. Bayam nga umasidag ka iti pada na mahilig nga umapal. Mala, manipod ita. Liklik ako onday jay adjoy. Mare, mabit lang! Mare! Artakak ti magna. Nyaman nga tanti pamirdi nga istoryaan na kanyak dayta. Mare! Ay, agay, abak kadagos si tricycle. Tricycle!
dumagakan ka? Mapana ko nagpasada maray. Apay aya. Makadlawak kat. Jak kayat ti mapaspasama. Ha? Anya day ta mapaspasamang maray? Likliklikan naksamat tan, di bakit mo? Ha? Ay, wah, Oh, di naksamat kayat agayaman. kat bay amo na, no, di nakakatagayang maray. Awan mo't basol ko kan ko na. Kin may sa maray, binaga ngamin ni bagat ko. Alimitaran natin mag-istorya. Tadi na masangaw, tagtrabaho, ikibalay. Dayta nga tati makagapo. Ay, kituwan na, anya pa ngay kumati sa balya, makagapaw, maray. No di na kayat agayam. Jakmat kayat agayam. Isulaang ayat ti kaarubak. Amin Manang Joy, apay day awit mo amasetas? Umay ko itadkan ka. Nakita ka ngamin nga agmas masetas. Itad mo kanyak daytoy? Kat no nagngina daytoy amasetas, manang. Talaga nangina. Ngam itad ko kan ka. Taamok anasaya at kaagayam. Ay, kasta ka day? Special day to amasetas para kanyak. Ang itad ko kan ka. O sige, awatan mo. Ay, agyamanak manang Joy. Ay naado pa'y titad ko kan ka amasetas Umay ka agkita ijay balay no anya ti kayat mo. Mabalin? Wen, umay kan. Tapno manayunan dagit amasetas mo. Ay na, agyamanak manang Joy. Nagado dagito inten mo kanyak amasetas. O saram day ta intad ko nga abono Tapno napartak dangag sabong. Wen manang. Ay, agori ka pigayam. At dapay itad ko kan ka. Mabit lang Apay nga ta akala at matan asimingpat ni manang Joy. Anya nga ta tinaknakan na. Ay, Mina. Umanay siguro kan ka dito a blouse. Ay, awan pagbayad ko iti day ta blouse, manang. Sapay, nagnginan saman. 1.5 laang mat. Saan nga minan nga umanay kanya? Iso nga itad ko kan ka. Agasem ngay. Tawan 5 gayam. Jak ila ko. Ipadawat ko kan ka. Umanay kan ka dito Sige, alaamon. Ay na, agyamanak no kasta manang Joy. Aywan gayam, ibaon mo to dagiti anak mo alalaki Tao may dabag ka ten dagita amasetas. Wen manang. Apay dagiti masitas ngayon pabagkat mo kadagiti anak mo. Naggapon samot iji balay damanang Joy. Wen lakay. Impadawat na. Sigurado ka ngayon padawat na. Lawlawagam, taamangan ki dimot no pabayadan na. Impadawat na. Inikad nagtupay iti blouse anak ang ngina. Ay, 1.5 sika. Impadawat na kin ka day tanangina a blouse. Wen. Impadas ko kat imanay mo't kanyak. Ay. Bagay ko pa'y Bakit? Agan anad ka, iti day ta babae. Tani kumparik a dyan binagaan na ni bakit na aliklikan ng asit kan day ta Joy. Ay, kasta ka day. Agsipot-sipot ka. Kada kanugayang babae nila kay na iji abroad. Iso asaanin nga gawawin. Ay, no kasta. Saan nga rod naragsak ti biyag na? Awan serbi na a Joy tinagan na Tanakaladladingit nga rod ti biyag na may. Naalas pa, iti ugali na. Oh, kabayatan nga agsibsibog ta iti masetas ta. Ada istoryahan kan ka. Anya nga day ta, manang. Amamom ni sita nga niya. Wen, kat no aggayam kayo, saan aya? Idi agayam kami. Ngam saan itang. Ay, apay nga manang. Ay, jak kaya ti ugali na. Anya aya ti ugali na asaan mo kaya? Naglaing nga umutang. Ngam di namat amot nagbayad. Adda utang naken ka? Ay narigat lati agsasaukat. Manungay ti utang naken ka? Kastoy. Ay, ne, ipakpakita mo't day ta 5 aramay mo. 5 gasot, wano 5,000. Kasta ni Ay, impakita man ang dagita sa nga pulo aramay mo. Kaya't naasawan asa nga ribaw. 20,000. Nagadumot tayo. Idi mutang inikakadagos. Idi agsingira kon, numakita nak, itarayan nakit din. Ay, kastagayam ti ugali dayjay a babae.
Iso ano umay umutang kan ka. Amam na niya ti aramidam. Jak pautangan manang. Adaywam kat di Umadayo ka kat di mon pampansinan. Wen, kastanto ti aramidag. Dua talaangan nga agayom no kayat mo. Ay wen manang Joy. Day talagayam. No kasapulam ti kwarta, ibagam lang kanya. Jak pa'y matkasapulan ita. No kasapulam to, pautangan ka. Awan interes na. Agyaman na ano kasta. Ay, nimot manang sitang day ta sumungad. Kabutang nakday ta. Oray kita. Mare sitang! Mare! Pinartakan na nga agpay so timma dayo. Kunak tumad kan ka. Mabutang tadadakas nga aramid na. Amukkat apirpirjan nak ni Joy kinimina. Bayam lang, no niya ti kaya da nga ramidan. Basol dala ti basol dan bakay. Jakmat nga rod kayat adakas ti imahik kinimina. Addan tulat ta panawain ama amwan na ti kinapudnaw. Anya lang atan ti istoryaan na kontra kanya. Basta saan nakalaki dingan anoy, bayam lang, mauman tulat ta. Yawanan bain alalaki. Babaero. Apa nga sagsagit ka? Nagsakit tatang. Talaga nga da babae nila kay Kuya Jay abroad. Kat saan lang nga may maysa. Aduda. Ay, unay betay. Uray saanin nga gawawid. Bay amon ijay. Imbag pa'y dami na kan sitang nga kumare. Nagsisingpat ka nagaanos na giti asawa da. Yan nga road. Kat natumpo nga mo gayam ti babae raw. Siya nga pudno ang nagabron nila kay ko. Impayaramidan na kami pa'y nga agiinay tidak kalabalay. Ng babaero may. Iso nga ron ako nakabayamon. Siya kun ti pag-istoryahan da diti lugar tayo tatang. Di akon mailamang ti pudno nga aramidan nila kay Kuya Jaya bro. Nagadumot na ta pinalengke, Mina. Ay na, makalawas nga abastume. Damagak man kan ka, no niya tis istoryaan ni Joy, may papan kanya. Ha? Ay, jak kayat nga aga pa kayo manang. Iso ambay am. Naskan ama amwak, tapda amok ti pagluglugar ha. Saan ka ama danagan? Ta saan nakakaskan kwa na? Ano adamangan nga? Apaan na dyan ang iba ka? Uray saan mat apod no? Apay, pudno aya aba intimil ti utang mo kankwana. Baing timil? Adaya mo ti utang ko kankwana? May uray 5, awan. No kasta, sana pudno, mana? Agpapautang. Hanggang jak imutang taamuklatan akastoy ti mapasama. Ibagbaga na siguro alikliklikak. Gapo kadagiti utang ko kankwana. Ay, wun, kasta nga rod tinakunana. Kinapudno na, likliklikak. Tayo so tibili nila kay ko kanya. Gaputa saan na saya at ti ugali na dayjay a babae. Idi, sika ti pirpirjan na kanya. Sa ita, syakmatan ti pirpirjan na kan ka. Ay, di ka madanagan manang. Jakmat kit di mamati kadagiti ibagbagana. Ay rumbang lang asaan mo apat yan. Taawan kinapudno na. Basta, amamutamatan ti tunggal maysa. Kan amutamatan ti ugali na. Ay, anya laki din ti kasta nga ugali ti tao ay. Saan na nga mo ti makontento no anya ti adakan kwa na. Nalaing pa nga umapal itibyak ti sabali at tao Ngamen, saan anaragsak itibiyag na. Makitan ti ugali na day siya, Joy. Tapay, Istoryain na at tinakaw mo ka no, ginangina a blouse na. anya, unay mo daytan. Nakabilag ka no, Ijerwar. Kat sinukit mo, tanabayagan a kursunada. Ay na, makita to lang day ama ng Joy Ay, makita nanto.
Nasaya at na nagkita tanina. Wen, nasayaat mo ta nagkita ta, Manang Joy. Nagdagas mo't gayang tis istorya may papankanyak. Ah? Nadayamat is istorya. Is istorya, asinukit ko jay blouse mo a nagngina. Jay imbilag mo a blouse mo. Ah, ay kwa. Pues, kastoy itati maibagakkan ka, Manang Joy. Nagbanikas ka matan iti sangwanak, Mina. Umapal ka laeng, taay ayatan nak nila kay ko. Ken, naragsak ti pamilya mi. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Dane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman ka ba itingkay, Panang Tarabay. Aday ta, napuno kun ti amin a pagkargaan iti danom. Ay, nabanugak a talaga. Venus, anak. Oh, nanang, good morning. Sinapsapa yung man ti malatew. Ah, uwan, anak ko. To umay ko ibaga tinasao kanyak ni Doña Nita. Amapan ka kano ita iji balayda. Taagdalus ka iji balayda. Tada sumangpet a bisita da. Ha? Nagsaya at ananang. Imbag lang ay gatang mi iti bagas ti tangdan ka. Aguray ka. Si kakaditi nagsaksak daw. O nanang, pinunok amin a pagkargaan iti danom. Apay, ti asawam nga ngagsak daw. Nakaturo pa'y lang nanang. Anya? Ay, oo na yun aya anak ko. Anya lakit din aya ti asawam. Imbis nga iso ti agsakdo. Ngam si kamutan nga asawa na ti agsakdo. Ay, jak kayak ti ma-stress nanang. Iso asaklatan. Makapungtutak laang no ibaon ko. Ngam di namit kayat. Anak. Ayos laang nanang. Alangarudan anak ko. Ingkanto iji balay da Doña Nita. Wan. Nanang. Hoy, Jojo. Agring kan dita. Sikan ti makamu kadagiti ubeng, ah. Taindak agdalos iji balay da Doña Nita. Isupay titangdan ko ang maigatang iti bagas. Wen, Bumangon ka ditan. Kapakanim to dagiti ubeng. anya tilinuto masida na ya. Noodles analaukan iti karabasa. Ikam iti sabaw ti kanan dagiti ubeng. Wen. Nakon. Bumangon ka ditan, Jojo. Wen ka di. Ingkan, sayang titangdan mo. Lumalam, igatang mo to adagos iti bagas kan si Dana. Tay karni kumamat. Wunan! Innakon, takababain kini Doña Nita, numaladawa. Nasabat ko ni Venus, nana. Kastaong na iti daras na. Di naman ko no sa dino ti papanan na. Ngam imisam lang. Kastaong na iti daras na. Mapanagdalos iji balay da Doña Nita, ah. Impaayam ni Doña Nita. Amoyo, nana. Swerte ni Jojo nga asawa na. Gaputa naggagat ni Venus. Naagawa. Urayan niya at trabaho. Basta kabailan na lakit di, sarkan na. Wan nga rod konsig. Kaasi jay anak ko. Taday talamat maturog ti araramidan nila kay na. Wan nga rod anana. Nagasat ka konsig. Gaputa saan asado ti asawam. Iso anapintas kalata. Maaywanam ti bagim. Ngam ni Venus ay di na pa'y masagaysay ti buok na. Wan anana. Nagagat nila kay ko makitagad. Kan saan amaw-awanan iti trabaho? Ngamin, nagagat nga agsapol nung kastaan alpasan ti trabaho na. Ay, ngam ti manugang ko. Makapahay blood. Anya lakit din ayan ni Jojo. Sadot, awan babain na. Saan amasyan iti asawa na? Oh, wow! Nagsilong ti datar. Kasta ti kayat ko kan ka, Venus. Sana wardi-wardi ti trabaho. Nakababain mat akada kayo, madam. Saysaya atik at talaga ti trabaho. Tapno maulit dak tumanin a pagtrabaho. Katintod bigat.
umay kantumanan dito'y balay, taglaba ka. Sukatak dagiti kurtina, tasukatak iti napimpintas. Kababain ngamin kadagiti sangailik asumangpat, nudaan dagiti kurtina. Sige, madam. Sa paot to ti umay aglaba inton bigat. Alang nga rod, tay nakalaan titangdan mo. Kanwan kayam, ada grocery sa parakan ka. Inkabil ko niti supot, bagkatam tulatan no agawid ka. Ay na, agyaman ak launay, madam. Agigidan tayon amangan nanang. Imunang dagiti anak may. Mangantayon, Na. Inkabil mo sa amin ng tisidaan di taplatom, Jojo. mabisinak ngamin nanang. Alam nanang, makiinunakan di ta si daan. Nuboy-buyaam latan. Talaga ang maibusan ka. Ay, anya lakit din aya. Nagpusko ultiro pa na. Mangan kayo mo to nanang. No, diyo kahit ni mangan. Sida kunti sidayo. Ibukbukon iti platok. Huwag, Jojo. Impak bumitan di ta platom ti si daan ko maninanang. Di nangarod kayat di sidaek. Sayang it. Bay amon, Venus. Mala, itid mo, nagraman day ta si daam, Venus. Ipakan mo, di ta asom. Ha? Ha? Jak amon no aso. Wano baboy ta asawang Venus. Pwe, puskol ropa. Ay na, abalayan. Talaga ang makapahay blood jay anak mo. Awan babay na. Nagpuskol tiro pa na. Awan babay na. Pwe! Na. Aguray ka man na balayan. Sana siyak tiyong tama. Sana siyak ni Jojo. Ingka magbaga jay anak mo asadot. Turuog lang roden. Sadot pay. Rawot pay. Ultimo si daan kumani bakit na? Si daan nan? Ha! Di lama asyan iti asawa na. Kwa, abalayan. Ingka magbagaan di anak mo, abalayan! Nagpuskol, tirupa na! Nagmayat ka ti uuldagam dito'y salas yo, Jojo. Idinto tagbalbalsig di asawam. Bayan nyo jakmat imbaga ngagbalsig. Uwan tadi namat mauray ay ngagbalsig ka. Bayan yun, kastam ka dilatan, Jojo. Talaga ka di asadot ka? Di ka mangrik na? Agbalbalsig ti asawam, ngem adda ka ditoy anak kauldag? Na. Nakaturog mat gaya man to'y sir-sermona. Ay, anya lakit din da ito'y atao aya. Mangibabain. Ay, pahiman. Inakman iti kusina da. Tamangalaak iti pangriing kaw, tapno agriing ti loko. Na, talagang agururok ti loko. Payman, bating-tingak man itinapik sa to'y kalib ti kaldero. Tayman, aglinya tayo na. Tayman. Tatang? Loko! Kunak no di ka pa'y lagring. Ta ito pagkukuman to'y kalab ti kaldero di taropam. Nagtagtagay na ba? Ngagis-eskwela kami kampay day. Kat binating-ting dan tibel. Tatay man. Tagayam. Ba't bating-tingin nyo day ta kalab ti kaldero? Sapay nakapigpig sa. Mala. Yung kasublatin ni bakit mo ngagbalsay. Masadutak. Maturog ang langan. Ay. Di ka mangibabain. Taamangan nudanug at tangangam. Bayan nyo kadilatan ngagbalsig ni Venus, tatang. Total, kabalan namat. Maturog akit di. Panawan ka man langan. Taamangan nuan yapay ti maramid kukan ka. Kat makabasulak pay. Ay, agyaman na. Nakabalsiga ka mo. Ibu nagkulaangan ije kusina may. Venus? Oh, kunseng. Si ka magayam day ta. Anya tigam mo. Umay kapatiguan iti tinola. Ado tinaluto. Tadakkel amanog dyan pinarti nila kay ko. Isa na lagit ka patiguan. Ala, nakababain mo't kunseng. Anya lakit din aya.
para day talaang mat. Oh, atoy. Ay naagyaman na karod konseng. Imbagkan ka, konseng. Tanapintas kalat na. Awan ngaming parikot mo. Asino kumamot ti tao adi agparikot aya? Imbag ka pa'y. Nakarelax ka kanayon. Ngam siya, trabaho kami. Ultimo agbalsig, trabaho pa'y. Ala agan anos ka. Tani Jojo matikinayat mo. Ala, ingkakit manganan. Tasidaam day ta impadigok. Di mon ik-ikkan nila kay mo. Marwam. Kaasimat no jak ikan. Makonsensya akmat konseng. Pagbingbingayan milat taa. Ay, nasaya at kalat ta iti asawam, Venus. Mangantan lakay. Pinakan kong dagiti ubeng. Iso ang mangan tamatan. Si daan tayo day taimpadigo ni konseng. Ay na, nagsayatin. Inaldaw ko mga adda agpadigo. Nan, taikak man iti sida into'y platok. Oh ha, at ita. Mangantan. Nay, kapay ngay. Inkabil mo man amin nandita platong ti sidaan. Anya ngay ti para kanya. Ay, labay munta sa bawa. Anya. Talaga nga awan asim kanyak ng asawa man niya. Anay ko, intuktok mo matanday ta malukong iti ulok. Pumanaw kan dito'y balay. Agsublikan kinitatang mau. Pumanaw kan! Anya tiga po, pinapanaw na ka ti asawam? Iko imbukbuk ko nga minti si Dani ti platok tatang. Kat sabaw lang tinatda. Pagamuan ta nagungatan. Dinto ta. Di ka nagrason. Tamuklatan ti kapuna. Tatang. Hoy, Jojo. Jak konsintian ti kinasadot mo. Isu atap no agsayaat ka. Aggagit ka. Nasaya at mat no pinapanaw mo ti asawam. Awan mat la serbina. Isupay apakpakanam. Nanang. Isumat lang adi agtrabaho. Oh, di nasaysaya at laangan nga agnaut iji balay ni tatang na. Nanang. Jak kayatin nga agsubli ni Jojo dito'y balay. Nagpatinggan ti kinaanos ko kankwana, nanang. Bayam laang ti asawam. Tabareng makaamires. Ay, nagsakit tila bayan ko. Tatang. Anya kay matan. Ba't maturog ti tao? Ba't bating-tingam kat din ti kalong-tikal di raw? Aging gaturog ka. Kastoy ti aramidakan ka. Gusto tatang. Gusto. Makatitilang. Hoy, Jojo. Ingka makitagad. Agaw-awat dala kay baste iti purdiyain da iti garden da. Agabyon ka naw. Wano, depende iti tulagan yaw. Tamabalin ba it a kontrata? Kawan tatang. Ala, ingkan. Tamakitulag ka. Ket mabalin mo pa yan ti mangrugay. Inton bigat ton tatang. Awan mo't lang dyan aramidam dito'y balayaw. Isungayin kan. No bigat tong arudan tatang. Ay na, Venus. Nakasaritak tay karuba ni katugangam. Makitkita da kano ni Jojo. Ang kanayon ang nakaturog iti indayon iti paraangan da. Ay, talaga asadot ti asawam. Mas daawa kay iti katugangam. Tabaybayan na latan nakasya iti anak na. Nanang. Iso adi mo itulok nga agsubli dito'y balayo ti asawam. Takitaam man. Dakkel agin awam idi pinapanaw mo ti asawam. Ta ultimo mangaywan ka dagiti anak yo. Di na pa'y paramid. Tasadot lakat nga rod. Nanang. Ay, awan babay na talaga. Anya kayo kiti na ya, tatang. Huston, di yung bating-tingan tigal di raw. Makatitilang. Hoy, sadot alalaki. Pumanaw kan dito'y balay ko, salbag ka. Ha? Duangal daw tinapalabas. Ngem di ka pa'y lama panagabyawn. Sa akong tinapan nakitulag nga agabyon ka iti garden nila kay baste. Ngem gapo tadi da ka mauray, impakontrata dan iti sa balay.
Nanyan ko ma. Sagot ka! Ala, pumanaw kan dito'y balay. Tadyak kaya napakpakanan tikaskin ka sa daot. Panaw! Nagsakit tilapayag ko. Di yung ibato kitilapayag ko tabat batingtingin yung akalob ti kaldero. Isurot kulat na kan ka na ito'y abatingtingin aging gaadi karumuan dito'y balay. Venus, pangasim. Agsubliang dito'y balay. Tadyak maanusan ti batingtingan ni tatang. Batingtingan na ti kalab ti kaldero. Sana ibatog itilapayag ko. Danuwag ko ma. Gamamakmot ngamin. Ay, anya lakit din da ito at tao aya. Venus, bakit? Mabisinak. Manganak ko ma. Jak pa'y nakalutaw. Kan awan makan aparakan ka dito'y balay. Kan jak kayat ngagsubli ka dito'y. Jak kayat apakpakanan tikasken ka asadaw. Awan serbim ataaw. Puskol rupa. Bakit? Makasublikan tulang dito'y balay. No addan ton ornong mo anawadwad a kwarta. Maawatam. Ngam no awan. Ha? Di mo namnamaan ang makasublikan dito'y balay. Bakit? Ala, ingkan Jojo. Tasaan ka ang maawat dito'y balay. Nagpatinggan di kinaanos ko kanta. Anya laki din aya. No, adaan ka nga minan iti pamilya. Ay ket aggagat kamot na. Tapno saan nga agbisayd ti pamilya. Nauray na kurapay lang ti adda pa nagbiag. Basta tinulong ti agasawa para iti pamilya na. Ay ket naragsak dalata. Anya laki din. Hala, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Batingting! Ito'y drama tayo, Anya Laki Day. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo di Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, manang tarabay. Anya Laki Day. Pinyaw, nakaidasara ko niti ka ng tayaw. Umuna kayo namangan, ami bakit? Busy ni tatang iti cellphone na, nanang. Na! Gapo lang iti dayt a cellphone. San ka namangan? Anya lang unay ayat ipakakumikumam dita cellphone mo, si Katonyo. Anya lakit din ti asawa kaya. Masapol na sa ludsudan na ti amin. Ala, umuna takit din amangan, lani anak ko. Kitaam ni tatang, nanang. Umis-isam manan. Hay, talaga ang naadik ni tatang mo iti cellphone, lani anak ko. Anya ko mga iti nakaadikan na. Ay, jaka mo anak ko. Jaka mo, no kasano nga usaran ti touchscreen a cellphone na. Nungay alaan ta ti cellphone. Tapno maamuan ta, na anya ti aramidan na, nanang. Kasano ko mga alangan ta? Di nanto pa'y ibate. Kanayon nga itugot na ti cellphone nga uray agdigaw. Uy, mayat tiisem mo ita, pare Tunyaw. Adda manen amok a chicks iti Facebook, pare Rolando. Nag-sexy ka. Ay, no kasta, adda manen chicks mo, paray. Anya lakit din aya pare. Adda manen Luningning ti Facebook name na. O masidig ka pare. Tay pakitak ti ladawan na ka. Kita pare. Ay, unyag pa iso paray, sapay nagpudaw iti dayta aladawan. At dapay kita dito nakatupis lang si ka. Wow, pare Tunyaw. Ay na, nakatsamba ka man rin ako na akong kahit. Sakpay lang aminti ko ng pare. Ludak lang iti 20, wenno 50. Mangisenda na dagos iti ladawan na pare. Agam, apay ngay paray, haflaang matiro pa na iti dayta aladawan. Wana, tabain ti lang ti inload ko kan kwa na. No 100 matilod ko, whole body mat a picture ti isend na pare. Ay na, wow, ay, pare Tunyaw. Rumarak bit, ami bakit? Sa di naman ang tipapanam, Tonyo, lakay.
Mapanak lang aglod iti tersina ni Kumarim as Sabina. Kat no kalulod mo lang, idi kalman. Naibos nga ruden. Anya lakit din. Makadkadlawa ko na tunyo. Inal daw nga agpapalod ka. Anya nga roti kayat mo? Arak ti pangigatangak iti kwartak? Ah? Ay ko. Nasaysaya at latta di kanayon nga aglodak. Ngantay kanayon na mabartekak. Ang gawid kanto adagos ha. Wen, danag mo na ya. Agawid ak tumatla dagos. Iti tersina lang met ni Mari Sabina ti papanak. Mayak man aglod Mari Sabina. Mano ti i-load mo, pare? 150, Mare. Regular? Una, regular 150. Adto iti number aludam. Day tamat a number ti impaload mo idi kalman pare Tonyo. Asino nga min aya day ta kanayon mo aludan? Anya lakit din ta sa ludsudan na pailaang met. Di ka madanagan. Bayadak iti cash. Saan ko nga utangan? Adto iti bayad ko. Ano samlanga? Tabarbarya day ta. Nasaya at kit di tapno adda pagsuklik. Apay nga kasla limag-an matoy alkansyak lanay. Ay, jak amo nanang. Amangan mat no kinisayam. Anya lakit din ni nanang aya. Tasyak pailaang mo ti pabasulan na. Ano ko maday ta alkansyam ngay. Kat adamot bukod ko akwarta. Ni tatang ti saludsuden nyo Awan mo't pangalaan na iti kwarta na. Ngam inal daw nga agpalod iti tersina ni Auntie Sabina. Ay, wanan niya. Saan lang nga day tananang? Nakita nga adotin bulsa na barbarya di na minsan nga aldaw. Amangan mo't no dita alkansyam tinangalaan na. Anay ko, apay sinipat na kay. Asino tinangibaga kisayam ti kwarta nga inkargak iti alkansyak Tonyo? Awan ti amok may papan iti deta, ami. Saan mo mat ngayon bagbaga kanya nga iti sirok gayam ti kama tinangidulinam iti alkansyam? Anya ti kunam, Tonyo? Ha? Ay, lawan kon. Apay adi ka sumungbat? No saan asika tinangala? Kasano nga rod anaamwam nga iti sirok ti kamata tinangidulinak iti kwarta? Anya laki... No, kawan no saan? Bakit? Ibabam day tabunang mo. Mga no matagbatnak. Pangasim bakit? Maysa! Dua! Wawawawan! Agpudno akon bakit? Pudno asak tinangalay ti kwartam. Pinaglod ko bakit? Napanan ti panunot mo, Tonyo? Awan lang arudan ti makukwartata? Ha? Agsaysayang ka lang iti kwarta, gapoy ti dayta load! Maminsan pa'y, Tonyaw! Kitaam ni tatang nanang. Nakaisang manin ang nakatugaw iti ponti mangga. Anya nga tangay ti isuman na iti cellphone na. Ni? Kasla makilkilig pa'y. Amangan mat no adadakas nga aramidan nan. Ay, amangan no adamot sa bali akachat-chat na. Dayta cellphone na ti kanayon nga igam na. Saan pa yan at tumulong dito'y balay? Anya nga nga ti plano yun, nanang. Adda na panunot ko nga aramidan tala ni anak ko. Kita lang no makapag-cellphone pa lang ni tatang mo. Anya dayta? Sa dino tinang ikargaan ni tatang mo iti charger ti cellphone na. Aday di salas, nanang. Ala, mapan mo nga rod alaan ta ilamang ta. Kita man laang. Abay ngay, awan mo ti charger ko. Dito'y lang ba't tinang idiswak iti agsapa? Sapay lubat ti cellphone ko. Kachat ko pa'y niluningning ko. Anya ti sapsapulam to nyo. Ami, bakit? Nakita mo ka di charger to'y touchscreen na cellphone ko? Kakamukon ko. Awan mo tinakit-kita. Sa dino ngamin tinang idiswam aya. Dito'y lamisaan, dito'y salas tinang idiswak itay. Ay kat kita dita Itay pa sapsapulag kung saan ko mata na makita. Ay na amangan no intarayon ati utot. Anya? Ay, sana mabalin na mapukaw na dya charger. Jack, agbiag no sa anak nag-cellphone, bakit? Sa dino tayo anti-chinelas ko. Sa dino manen ay ati papanam. Mapanak iti ayan ni Pari Rolando. Inak bumulod iti charger na. Nay,
Kakamat pare to niyaw. Anya ti masapol mo? Mabalin ti makiusari ti charger mo, pare Rolando. Kay, adamat ti charger mo pare. Mapukpukaw nga rod, pare. Alam na, pabuludan nak. Sapay ka chat ko ni Lulingning, my loves. Amang ano saanan amang isend iti ladawan na. No nabayag asana kag-reply. Naadik kamutan iti Facebook pare. Ay, sobra, pare. Makitak lang dagiti sexy aladawan ni Luningling, my loves. Mabsuga kon. Dakkel samot tin tinagastos mo para kinkwana pare. Anya lakit din, pare Rolando. Dakkelan tinagastos ko iti load. Ngamsa na bale, tas sulit mo. Ala na, pare. Pabuludan ako iti charger mo. Agawam tag CR pare to niyaw. Adda chat ni Luningning mo pare. Basaan man no anya ti bagbagana, pare. No'y manugot ka din amang isin iti video ng agsalsala. Mabit lang tabasag ti chat na pare. Ahap. Lay. Tagalog pa igayang pare to niyaw. Lay, dumungag ka nga rod tabasag pare. Aha. Magsisend ako ng video sa'yo. Pero, ipangako mo na magbibigay ka ng pera, ha? Isisend ko ang address kong saan tayo magkikita. Magdala ka ng pera. Ako na ang bahala sa video. Hehehe. Sigurado akong matutuwa ka sa gagawin ko. Tunay, my loves. Kasta, tichat na pare. Dapat hihihi na. Kitag man, pare. Anya laki din aya, takaslasaan ka amamati kanyak pare. Anya nga iti amok. Amangan nurabrabagan na klaeng. Saan not pare? Saan ko nga ugali ti kasta? Ay, nasa wakas. Adamot tanti agas dagiti matak. Ay, di mo ibaga amang tid kay ti kwarta para lang iti video nang agsalsala pare. Wen, aramidak deta pare Rolando. No idi kat ladawan na laeng ti sesend na. Ita, adamot tanti video na. Adapay ti bonus na amit up pare. Naimbag lang, ta pinabuludan nak ni pare Rolando iti charger. Day talat ta cellphone mo manan, ti sangsangwom kita, sikaton nyo. Anya nga ti kayat mo. Mapanak makiin-inom kadag iti kumparek. Nasaysaya at latta makitkita nak dito'y balay, ami. Adamang nga rod pang ibaunakan ka. Sa di namanan, Ingkabayadan ti silaw tayo, kan agpalingki kamutan. Nasaysaya atan ti kasta, ngam tay agmalmalam ng agsel-cellphone ka. anya lakit din ni ami. Anya lakit din ni Ami. Mutoy nga ron ti kwarta. Siya kundi makamo amang bayad iti silaw tayo, kaya nagpalingke. Oh, atoy, gatangam amin dagiti nakalista dita. Siguradom akumpleto ti gatangam. Nalawag ka de, tanyo. Anya lakit din na ya. No siyak ti agpalingke, sigurado a kumpleto ti gatangal. 3,000 ni ami kanyak. Mabalinan da ito, uy. Teksak adagos ni Luningning. Tay pakamuken kwa na, mabalinin nga agsabat kami. Nay, si kamat ti masabat ko dito'y dalan pare to niyaw. Sa dino nga iti papanampara eh. Agpailiak pare Rolando. Agsabat kami kiniluningning ko jaili. Ay, kitam lang paray, ang mga numaamuan ni Mari Amay, kat mairaman nagtupay, iti kalukwam. Anya lakit din na ya. Basta agtal na kalaeng. Di mo mat ngamin ipadlaw ang adam mo, tapno saan ka may ramraman. Ay, unay kalaki din ay pariton niyaw. Para lang iti babae, agsaysayang kay iti kwarta. Kasi tinagunakan kay di, siksikan na po daw a babae ti agas dagiti matak. Mariknak ngamin kat kumapsot ti panagkitak no awan ti makitak a sexy aladawan ti babae. When no sexy a video. Sa dino ti papanaam parito nyo. Mayat mati pormam Ay, sana mabali na mama ni Mari Sabina nga da kasi narak ko'y jaili.
Pariton nyo, di ka matan sumungbat. Kitkitaan nak matlatan akasta. Sa dino ti papanam ko nak. Anya lagi din na ya, Mari Sabina. Lakwan nakman kidi iti pumada no adda. Mano a pumada ti kasapulam? May salang, Maray, si Kamit. Oh, ti bayad mo ngay. Agbayad ang matkat. At iti 50, keep the change, Maray. Rolando! Nay, apay ngaglalaw ka, Mari Amay. Rabiin. Irwar mo ti asawa! Ha? Ay. Awan nito nyo di balay may, Maray. Nagpailay. Ha? Nukasta! Ha? Agsagana day di at tao kanyak! Ay, aday bagakan ka, Maray. Di mo ibagbagakan ko na. Asyak tinangidaron kan ka. Adaluning iti biyag ti asawa, Maray. Anya? Pudno gayam ti atap ko nga adda ka tsatsat ti asawak? Ay, Maray. Kanayon na pengarod aludan ti kachat na. Kasukat dagiti sexy aladawan ti video na, Maray. Amangan mat numang rabrabak ka lang, si Carolan daw. Dayta ti pudno, Maray. Mahilig ni pariton yaw iti chicks. Ta isukano ti agas ti mata na, Maray. Pariton yaw. Apay agas na tilagan. Awan mo di branded na pantalon kan jacket mo. Agraman sapatos mo. Awanan paray. Ay, kunaklaki din nung nakaawid kan, tanay. Rabi mo tan. Pati cellphone ko, inaladan pare. Anya. Ay, kunakman no at dati meet up yaw kini luning neng. Uwen pare, excited ak pa nga raw. Tadan tumat ti maisave as sexy a video ni Luningning iti cellphone ko. Ngamawan kayang pare. No kasta, sa bali ataw, ti kasinarak mo, paray. Uwan pare, saan mat ani Luningning ti kachachat ko? Lalaki mat gayam. Ay, sos, ay, nalpaskan, paray. Nabiktima ka, ti scammer. Ang adumat ti insistent ni Luningning aladawan na kanya pare. Amangan mat no san apod no aladawan ti kachat naw. Amangan no nagusarlaan iti siksi aladawan dagiti babae. Tapno pagkwartaan na ka, paray. Awan ka di pala nito nyo, tatang. Awan pa'y may anak ka. Sa dino tinang ibaunam kinkwana ay Ha? Agsagana kanyak day at tao. Anya laki din to'y anak ko ay Di ka agungit adagos Ang mga nung na-traffic dalaan. Unuan niya. Saan, tatang? Naggapuak iti ayan ni kumpare Rolando. Kat positive. Anya ti positive anak ka. Positive. Nga sa bali a babae nito nyo. Ay, anya laki. Day to'y mapaspasamak Naimbag man tanalagip mo pa itinagawin, Tonyo. Anya laki, din to'y asawa kaya. Urayan niya ti mapaspasamak. Agawid aklat ta. Kat, sa dino ta ayan nagitim pagatang kukan ka, ha? Kuha bakit? Anya akwa? Naiskamak? Ulbod! Ti kunam kitday! Intad mo iti babaem ti kwarta pagbayad kan tagpalingkem kuma! Ay no, Tonyo! Ay no! Pudno ti bagbagak. Naiskamak. Ha? No saan kumaaday tahilig mo iti chicks timpang pangrunam? Saan kuma napasamak ti kastakan ka? Pati cellphone mo awanan! Inanadan! Day tati ganabang, Tonya! Alaam dagito'y gamit mo tapumanaw kan! Di nagpapanawan na bakit? Awan ti amo ka papanak. Luningning gayam ha? Ha? Ita nga ipakitam ti kinalaing mo, Tonyo. Kita lang. No may nakatulungan day ta aluningning bang. Anya laki din na Kamalingamay, tinaramid mo, tunyaw. Yan tangay, ada asawa mo, liklikam kumadagita panag, sa mga nuintun sumarunaw, saan lang akasta, di mapasamak kin ka. Malah, ikarigatam tiyag balbalew, dan aramidam ti amay, tapno mapakawan na ka, di bakit mo. Anya laki day. Malah, papagayam. Itan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinaulwan. Iskam! Ito'y drama tayaw.
Anyalaki din. Insurat ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo ni Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Kaalalak ni pulbos idi napalabas alawas. Umay nakman lakwanan iti pagpapintas. Kat, tapno dada pumintas kamit ala umunday to ilusyon. Tapno saan ka nga kurkursing. Ay na, isukat na kanila kay mo agkurkursing ka. Saan pa'y laang maripilang? Bay amo na agkursingak. Apa yan, Maray? Adda pa natang ko, mare. Mangrugrugi. Ay na, adda agas nga awit ko para iti mangrugrugi apa nateng. Oh, dayto Kumpleto ka talaga, mare. Mayat dayto nga iapros mo di takarabukob mo, no kasta maturog kan. Pag suob mo, Maray, ay na nagmayat. Agimbag adagos aday tapanateng mo. O sige man nga, Rod. Padasat man daytoy. Ay na, mayat dayta ko nagtumay. Manungay daytoy. 700 laang. Ay nagninan. Awan latawarnan. Ay natawaran pa'y laang mat. Kita man mat ti pinagnak nga imay dito ito nga titaltalon abalayo. Nayunang pa'y kitni Ay wanan niya. Awan ti pagnayon ko. Iso nga ikan kalaangan itinatang asidaan nyo. Ay may mayat manin amaray. Thank you very much. Ay na, nagdagsanan dayto awit ko anatang. Nagdadakkel mo't ngamin akarabasa ti inted day di ako maray. Kusme lakay! Kusme! Umay nakman tulungan! Kusme! Ay, bakit? Atakan? Awit ang manday to awit ko anatang. Jak mabagkat. Ne, nangalamit ita ita. Inte jay kumarik alinakwak ijay nga titaltalon. Swertek italakay. Tana ipaibos ko amin alakok apag papintas ken apros. Ay, kit na saya at abakit. Ayan ngay dagiti anak ta. Adada ni Jay Unag. Ni Jenny, aglot-loto matlaangan. Ay na naglaing kan, imbes asikati agluto. Ngipay tatang mo anabambanog anag construction. Ne, aping agkusilap ka. Day talag cellphone ker aramidom dita. Ala, ingkagluto. Bay amon, ta siya akong tagluto. Bay am nga ag-review ni Jenny. Anya nga grab-review. Kanong cellphone ker aramidom na. Agrib-review ak nanang. Anya lakit din aya. Kita agman data. Oh, dayta oh. Review data. Research. Nakaungungot kayo. Kita man ni Jenny lakay. Adda ijeruar anak katugaw nga adda katintinawag na ikiselfon. Kita mayat ti kakatawan na. Ay, kit bay am Ang mga no gagayim naman. Sino agayam na? Lalaki wano babae? Babae siguro. Nukasta na akanayon dayta. Makiasawa di na oras. Bakit? Apay atay tangamin di pampanunutam. Kat kastamit itadagiti agtutubo akapadpada na. Maki-textmate da. Inton kuan makiasawa dan. Saan mat siguro nga aramidin ni Jenny dayta bakit? Taam mo na matirigat taamang papaadal kadakwada. Bilang, ayan mo. Ni, nagsapa ka magtaan tatang. Diyan na sapa. Kano alas 7. Ay, mapantan Taatid dog ti pilay ja ospital apagpa-check upak. Kasano nga ay tatang, katjak pa'y matnalnal pas dagiti trabaho dito'y balay. Ay, kitalaga kasta. Tasikati na. Trabaho amin Nabanbanog akong nga agbalbalin ananang. Kaya't kumat-kumati agin ana. Palasang ko. Awan ina na ti panagbalin nga ina. Nakarkaro ti sitwasyon ko ide. Tanasapa ak anabalaw. Siya tinangisaksaka di ti panagbiagyaw nga kakabsat. Ay, jak pa yun masagay sa itibuok ko.
Gapo iti kinaado arigat ko dito'y balay. Oh, Jenny, Sabado ita ah. Nagsapa kayo mang ririing. Kat aglaba ka ah. Aglinis ka dito'y balay, tamapanak agi sursur iti lakok. Ada pa banak. Sabado, adda papanam. Agaramid kami iti project iti balay ti classmate ko. Naglawaan ti Lunes aging gat Biyernes a panagaramid yu iti project. Panaglalaba ken panaglilinis kumamutten ati Sabado. Apapros! Agas ti gurigor ken saksakit! Gumatang kayaw! Mari pilang. Maray. Paray, sika magayam. Uwan maray. Makadandanong kapay gayam dito lugar mi nga umayaglakaw. Uwan pare, dito'y gayam ti ayan nyo. Uwan maray. Makakal kami dito yan. Makatawulo na. Aya, ay na, nagdakkel da ito'y balayo ah. Kit umunag ka maray. Tapno makitang pa iyunag. Saanan pare, taaglako akpay, kitni, aldawan, awan pa'y nalakwak. Umunag ka, takitag man nun niya dagita katangag ngay laklakaw. Mapapros, niya dagitangay. Sige pare. Ay na, nagmayatan da ito in-serve mo at saka kanyak pare. Imported nga min day tatsa maray. Impawit man ni kumari mi bro. At dan igi abroad ni kumare minda. Nabayagan ah. Isumit lagayam a nagdakkel da ito'y balayo ah. Inananusan na mo ta maray. Kit padambot lang day dyan nga glako-lako iday. Aga broda mo ko pare. Ngamjak mo't ngamin mapanawan dagiti anak ko. Anos laeng kan sakripisyo maray. Ay wong gayam. Ipakita man kanya dagiti lakom ta mangkita man iti katangag. Ayun pare, mabiit na ang ipakita. Mabalin ko nga ayaban dagiti karo ba ta gumatang damay. Ayun na pare, mabaling. Kakabagyak amin dagiti kakaro ba dito maray. Iso ano ibagak a gumatang da. Gumatang da. Ay na, naibos manan dagiti lakok lakay. Ginulpid akong parim amagno. Ah, ay kastaya. Ay, wan gayam, nabayag kami na sana nagkitkita kahit. Imakar dagayam. Ay na, nagdakkel di balay da. Tanagabrod di asawa na. Ay, bilangin taman tinaglakwak lakay. Ay, mabiit laang bakit. Kuha ngamin, awan pa'y ni Jenny. Anya? Anyang awan pa'y? Saan pa'y asimang pa'y? Anya? Kani nasip ngatan. Napanan na ngay. Nasip ngatin at agalas 8 ni tirabi eh. Ay, katbirugan da. Ay, ala, mabit laang. Agtugaw ka pa'y. Ning, saan ka kadingag nervyos? Tumakder ka dita. Tabirugan ta ni Jenny. No ba 24 oras? Asaan pa anagawid di anak mo mari? Report yun iti pulis. Napanan nila kay ko nag-report, Mare. Napan kayo kumaiti balay dagiti babarkada na ah? Napan kami, Mare. Saan kami tupay anak na turong nga gasawa? Taday tala nagberberok tinararamid mi. Awan lat makaam mo? No sa dino tinapanan na? Nagkuyog na kano'y je boyfriend na. Aniya? Mano ayat itawan na jay balasang mo? 17 na pa'y lang, Mare. Ay, minor de edad pa'y laang. Parparitak ama ki boyfriend. Takayat ko nga rudmat ama kaadal. Tada kami kinitatang na. Saan kami anak kaadal? Ngamita. Nakitaray sa amat tandya anak ko. Saan pa'y humamot? Tanagubing pa'y. Agswer-swerte akiti pa naglako-lako. Takanayon amay bos tila ko. Ngumapay nga tagmalmalas aksamot dito anak ko. Sapay la kuma, tama ka amiris kat agawid mo't laang jay balasang mo. Mare, umayak man gumatang itilakom a pag-apros. Jay kasla ginatang ko iti. Aywan, Mare.
Ado at ilako kakasyay. No kayat mo, kita dagiti nagsangpet a baro alako. Sige man nga rod, mare. Dayto iti baro alakok, mare. Pagikat iti pekas. Mayat dayto, mare, para kan kakapikpekas. Saan kan samot na makasao, mare? Tagsang-sangit ka mo to. Malagip ko ngamin dyan, anak ko. Saan ka pa'y nga ron nga ag-sales stock? Ako, mare. Umay naktulatan lakwan, ije balay no mayat ton tirik nam. Mabalin ka latamat alakwan, huray no kastuyak, mare. Ngam saan met nga rod ang maawis tirik nak agumatang? No kastang agsang-sangit ka. Nakitarayan ni Jenny, tatang. Aniya? Nay, di pa'y naggraduar na kita rayan. Kunak ano malpas na ti panagadal na. Saan mat gayam ta sa bali tararamidan na. Ay na, dimla binagbagaanan. Anya ka ta saanan. Makita na mo't tirigat mi anaganag na. Kahit sa dinungay kanutayan na ita. Ijay asiguro lugar di boyfriend na. Sa dino ay atin lugar na. Tamapan tayo berukain. Ijay Manila, tatang. Ah, Naglaway di Manila. Sa dino kumangay ti pangbirukan tayo kadakwada ijay. ay, kasi kamay tanakaw. Ay, kastoy gayam tagbalin nga ina, tatang. Nagrigat. Ay, pundo na ita. Narigat at talaga. Kaskarina ay agamin. Tagbalin nga ina. Sana payasumra kita bakit. Tama titirik na. Aginanakap ay laang. Tasyak ti mapan aglakong. Napan ka man ang naglakoy di kalman. Aginanakamat Pag ginanaanak, kat pa nagbabayad iti tuition dagiti anak ta. Yakmat ngamin ka ba alam ti mapanagtrabaho ita. Oray pilitak. Nakapsota ka talaga. Ay nalakay, apay ngamin apilitom day tabagim, no saan mo akabaulan. Maya tumat siguro ninton bigat bakit. Alang arod, aganad ka bakit. Ama pa nagisursurmanan kadagiti tagilako. Agyam anak apare, tagim matang kamanin itilako. Wala nyaman na mare. Ngam, mapanmulakwan na giti kakabagyak. Taimbagak nga umay ka man naglakaw. Un pare, Ibagam to kundi kumpare. Na umay kon to pasyaran man, balayaw, mare. un apare, umay ka. Napayag kahit saan kami ang nagkikita. Aginom kami tuman. Mabalain, maray. Ay katun apare, mabalin latan. Lakay, sanak ka di payapan panawan. Tanisan pa nakalpas iti panagadal dagiti anak ta. Dinakman sangit-sangitan bakit. Tagang angasak lang. Unangam agnangabit kan samatan. Anyang agnangabit nga ibagpakam. Naoperaan naglaang si bibiyag pay. Nangagkumit ka, dyan pagkati doktor. Ama sa apol lang, ngagpapigsaa. Imbaga na saan ka kanun ama kapagtrabaho iti nadagsan. Day tati parikot ita bakit. Kapilitan asya kun ati ang trabaho para iti pamilya tayo lakay. Ay, una yun pare. No kaano akpay nga may bimisita nga dawit ko nga arak. Isupay mo ti pa nagsakit mo. Naopera anak pare. Kay, kasano nga dito yung arak nga wit ko pare. Di saan ta nga inom mo na. Agsublikan to pare. Iso nga idulin ko pa ilang. Kat into nagsubli ka. Mabalinto mo siguro nga uminom kiti arak. Sa bagay mo't kidiya pare. Ala, agpaimbag ka nga rod pare. Agsubliak to manay. Sikalat nga rodan ti agbirbiro para iti pamilyayo, mare.
Kat, anya pa yan ngay, Mare. Ay, kasi kamot amagmag na, Mare. Ay na, di mo man ibagbaga ti kasta, Mare. Tad-adda ama asyanak iti bagi. Bilibak na rodgan ka, Mare. Napigsa kalata nga aglako. Ay, talaga akas to'y ti ina, Mare. Adu a sakripisyo. Sa bagay mo't kiti sika, ti ina apagwadan. Nakaturog pa lang ni nanang mo. Tanabanog anapan naglako. Agyaman at tatang, ta nag-reply kayo iti text ko. Jak pa lang imbaga kini nanang mo nga agawid kayo nga agina. Mabisin sa iti anak ko, tatang. Ala, pasuswa mo, tani. Mabisin sa nga paiso. Kusme, anya di agsang-sangit. Ha? Sika, Nanang, kawanan na ko nga. nagpuskol ti rupam nga agpakita ka na kami. Kalpasan anak itaray ka. Pilang, uston. Agsangsanit kan ti apo ko ta. Mala, umay ka tagtungtong ka. Apay nga da dito'y deta babae. Ayan di asawa na. Day tangarod kat. Taado ka no ti bisyo na day di alalaki. Pasaray kabilan na pa'y ni Jenny. Awan bibiyang ko. Taday tati pinili na abiyag. Kaasi damat nga agina. Kitaam, nagkutong ni Jenny. Kunak ngarod nga agsubli dalaan hindi to'y balay. Tasyak manan timang takan ka dakwada? Ha? Gumatang itigatas? Kan diaper? Ay na, paginanaundak mo ta, nabambannog akon! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.